Waindia na uguri urete wa FM 96.4 rumuri rwa Amiru. Kirumonto kibiachara netinendike kundikiene bani choba owners association ndene account ya Amiru bakeriana ndiki bandeto ndi bori titirikare account idirene ndikine kyogoti burabare akenda bona nogintu mubukone yo bari wanende bare ama ugoti ama ingi moyana nende biachara chitirite ikiringida kabone ne kinyakumane mutondoko yo corona. Kikundi kia girabu na mikawa ndene kaunti Amiru ni batirimene mthio na Arua kuthabarikana mendekithia ya thirikari nene kwithwa njobi kitithwo uguri bakigo ntububu baketha bakinyire ngugi ciao mono kintu kinya kiombo andu bakebra njobi ji na kwambia kunywa njobi cia ibango batu tukarindego aja ndi chairman wa MBAA Meru County Ken Gitonga in KUROMBA the members baraba indene parliament at now na baraba gatonya bathingate the same steps as the financial committee barabara ugire mbere wete kwendekana ni ntu bakongerwa ntu batu tukaumia tore wana biashara ba Meru County and in the country in jumla twinde barato kwende chobi chobi keja kongerwa nyamire umbesha yu na thai no kona jathai jamba twedite muchubajo reta 200 shillings muchubajo kaenda up to 260 na 260 thai kona nyabe mutu ajwitetie mtu akaomba kugira mutu atumba gwitonyo nchobi ne kari ndi antu bete kunywa changa of which changa yu ni go affect mire yao at the end of the day with Ranto kana youth baba inge ba affected na ba kwa na twaga customers mukarigite wakiama kaira ndene Kenya akeja na ngerekano no redo bubingi bitho bikingwa untu barapo ne Kenya buthikita ndene kaunti ya Meru. We have 54,000 members in 42 counties. Due to COVID, already 21,000 members have closed. So in a nutshell, we have 34,000 members. And when you close the 20,000 premises, 110 staff are at home, which brings a loss of 20 billion in those 3 years. Meru County, before this COVID-19, tware ambada at 300. The IG, 300. The IG, mba iretigi, 2,100. Meaning around mba ngirine egana ne chingi. Narinya koneke na ntoba bare mamoya twathija nchobi bagicumiria bakua nchobi keja gwitia uguriwa moya jojo ketha yukina ma ukeja kwithira moya nchobi egaitia mabei moya yo kaga value na moya yo aga value murimi yo kawaida hakuthira ankuga ba otwe moya ikashi crop yetu na ere cash crop yetu nyo tomba gutumira kuona mbesa kenda tomba kuthomithia na beto na tomba kuthithia matumishi jau jange ja ki family mbari yakwa ithirikari tutegere mono batu arimi bamoya tumbe gwikia kimoya gi company na later to the consumer bombe kujukia moya kujukia product yetu na tumbe kuona mbesa injega Iromba leto inchobie gaitia product yonde moya gaitia yombe kuri main kenda tumba na tukuthi na Iromba lao nikinya thirikari ya kaunti ya Meru kukurukira ngavana Kiritu ethwa gitigera ndu baba na kubanyiria ugoti buraba kurea mono ba license ojora kaunti ingi chithiro kigitagitirwa batu ke kaunti singe ibare vendero nyamira iba nyierwe license ba wivirwa igitare amunya baro etware abo ega no tundo na jamba and restaurant mtware 15,000 enge njenoro 10 na kinyaya points and spirit 20,000 so ne KUROMBA atire mheshimiwa ito akwandikira baro ano respond to awatama mbodi yeku tafadhali kedio tutegera baro ayu twendekirwe bei yewe license na nyako ambika nonto liquor license na business permit chionde yetonyo county ne chiombe kumanjewa na tumbe kuria mbesa iria at least ikethwa iria affordable na biashara ekabwa nkiripotera World TV bitamuthuri Muriuki.